जों Tabok फटकनाय 1 नम्बर सिमना विधानसभा आस'खायाव साबो बोसोर मानखा Tipra mothani engai drishokitu deborma keplai engka 22,166 vote makha जों Tabok nirano phonogui tongo sabo बोसोर vote man bo asok thaibo 1 number simna विधानसभा asok thai ST asok thaibo जों agini hai exit poll agibo phonogmani hai no engka Tipra motha 22,166 vote manai keplai engka I news sekani simena exit poll rojak nokni thani bote exit poll ni hai no keplai bo engka tei BJP mankha 5,577 vote जों nokno phonogui tongo sekango exit poll phonogmani hai I news team simna wo 5,577 mankha BJP ni Binod Deborma Dishoketu Deborma 22,166 manmani keplai engka manai tei BJP ni 5,577 mankha vote asok thaibo busukman 1 number sinau CPIM ni engai batai hui mankha komod Deborma 5,679 5,679 vote mankha CPIM Congress kethalai yakni engai komod Deborma जों nokno phonogui tongo sabo busuk vote mankha sabo keplai sabo kesen 1 number simna wo Tipra motha keplai engka 22,166 vote manai tei CPIM mankha 5,679 बेयावनो phonogui tongo Tipra motha keplai engka simna wo Drishoketu Deborma ageni MLA kesam MLA ei Tabok bo 2023 bahai Tipra motha ni batai wi keplai engka tei CPIM mankha 5,679 जों noro Tabok phonogui tongmani update tei asuk besi mithayako simna wo adar mankha 835 votar 835 votar mankha adar CPIM BJP Tipra motha no karei adar mankha 835 votar taibo krungoi tongni taibo update rawi tonai I news